Bor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nagapor Shagapor, Kinoilam Jong Khasi Student Union, Galit Banyakendu, Baban Idor Khas Siginong Penyahat, yang Megilai Public Service Commission. Bandawa, Bakin Pinbet, Yakurukam Tho Exam, Bat Kurukam Thongkam Thongjam, Yakisamla Jong Niga Jilla, Kana Magajing Thongkam Thongjam, Nigajing Penya Iki Exam, Yakunkam, Kanlong Kabakhud, Bat Kababen, Kaban Omdon, Bala Bandetu. Mentakas ngiru Kinoilam Jong ke KSU Lingba ke Employment and Monitoring Cell, Galit Banyakendu, Yu Chairman Jong ke MPSC, Banyakren Biang kita kijuk kimat, Kibaga KSU ke Juyai Dawa, Bat Haka Niga Juyai Kendu, Kabamenta, Noilam Jong Niga Seng, Usamla Ruben Najar, Ulong Balat Haid Banyakren Bat ke MPSC Yekaju, Shikaju Kamat, Lasyu Yakren, Balasyu Ai Dor Khas, dari Kajingkala Kamdan Satya. Hakan niga kenti ke pemerintah ulong baga KSU ke Aipor Shitoyo ya ke MPSC bahkan Penteri Kamulut ya borok ke Kaipot ke baga komiti ke Kerpang ke Lashim ya kerai na ke bentan penyat bed ya ke MPSC. Ulong pemerintah ke kenti ke KSU kan aban yoi setang kita ban ada ke jengkela kamwan kan habanya ya ke lenti jong geding bat kasnam nomor ba keladap ya lut ya ke lenti ke bed hendekam seso Satya. Na kaliang ka Student Union ka Employment Monitoring Cell mentara sengi nilai kendu sesisian yu chairman jong ka MPC u ba dawai lam stang halor kikat tu kan himat jong ka MPSC kumba pilai ihi kisnam kibal adab na kaliang jong ka seng ni la bun ke jing hi banwan ra ya kata ka jing thungkam ka bakhut hapo lingba ka MPSC syaka jela Henry I kabasusi pat kalong ba hadin kat kejinghi kejungi hadin wangi la bu ki dor khas ba pher ngila ai ki arpo tuli ki majing dawa kejungi kumnu membekelai ke MPSC ka sarkar khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet kita ki reforms ki jingkala ki bala ban wara hapo ka MPSC hadin kata pat hau arpo trik u jeliu mencem senam arja arpusan kalau awan ra chief minister jong jela konrak sama ula batai kita ki reforms balawan limba ka balawan limba ta komiti hot bun katu kat ni ki kendon nak ka bakaseng kalau adawa kumba siteng niki kala adon hapo kata ka jingkala Henry kidang don sakatu kan ni pat kimba ka MPSC ka Penteri Kam ka kata komiti ka Penteri Kam tinggi ngit ba sisin bakal ami kita ka report terikam na po ka na kaliang jong sarkar baka MPSC ka di ban penterikam mardo reka henry ka ba sungsi pat kalong ba hadin katu kat ni benai bengil adep ngitip ba kat kita kimat terikam hadu menta iwiru kimpat penterikam hadu mentaru ka pulong ni ba kat kendai terik Desember bangin wan ban kendu yu chairman ke MPSC ha tu kopor bangi wan kendu yu ni ngulingwa bau sekretari barem Anish Marak udang don wala kalami kata ka transfer notice yung lasan benai du umpat mi na po MPSC kama pelong ni bangin Aipor arpusa kunta bu di ban mi bat marsen bernya menakal yang kaseng hi ulami no bat mental ayo sekretari da iwe pat hapo MPSC bat mental kasengi nakaliang jong kaseng iwan hani bangin dawa ya kata ka report bakal ami kata komiti kita kimat jingkala ki borok ki balawan ra baka MPSC ka di ban Penteri Kam mardor kita ki borok bat nakaliang kaseng ni Aipor Studio baka MPSC kan penting kena bakan Penteri Kam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng ngatrai ila isu tat bangin chu yakren bangin chu summit dorkas mon kapor nilayat dakalenti ka babet nilayat dakajing yakren nilayat haka lenti ka badai ban kendu ban pasat jingmut bat ban le haka kat kumang gila ban le ngila le ende larangi I baki kum kita kijingkala balawan ra ka sarkar la ka MPC kamon ra TLC ka jingkala kan wan ling bakading bakasna bali ki ko ban penslam nomor ba kim ko ya kata ka jingtungkam ka bakrut nomor ba menta da ki kena kilai I ka mak sujungki kitip kan kiyo ka personal interview kitip kanu kiyo written examination tekan bu am kada jingkali kintip am namar bunting ni jui utu kena ubayo bahap ka written examination personal interview umyo teng ni ipat utu kena bam yo personal interview pat utu
uyok kam kadon ka manipulation bali takadaw nakaliang ngatray nakaliang commission ka tieng ban pelat kita kima pi kima hapor ba kadai ka examination MCS ru kanu ka jing e jung ka ni haban bon yeng ban yaki hani madan kan sapen mi yaki marks hadi bakal apun mi marks ni ukna bam di hok ban tho examination uyok ban tho ukna bam di hok ban tho examination bot uyok ban tho ti kita kini ki baka MPC ka gale ban buri takra kim ko ban wanra kini kimat jikla ma da wanra kini kimat jikla katu kan ni ngamong baka kan khu chimi Henry katu ni benta kan wan ra kata kacing kala bat kan ya hai ti benta bakan katungkam tungjam kan long ka bokhu man kapor ni kaju ka kita ki jing kundrum kundram bat ka bakam sungsi li hakini ki snam ki benai bal adab bangi baki examination li kidang kam long wo susu kidang kam snu susu menchua ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question te haka multiple choice question kalong no ba dapi dakadon san potli ki jingkli dapi de ar potli kamut pure ar marks dan menung bala ban le kumni kumtai rementa pat what dinam tekniki kam grade C grade D ru ki wara limba ka descriptive examination bali ki ko aban wara ka descriptive examination kalong ba ha descriptive examination ki pha tho dak essay ba san marks menta undon u non correct menta dakadon ka manipulation uta non correct du I pitch mark ne ar mark na lai mark num dan mala ban question wala ka ku du kan mala ban question kita ki baro ki kwa ban ri ni wanra ki policy ban kumnu pun khu ki MPC ringai I pat hani ba MPC pat kawanra ki la trikam kumnu ban la ban manipulate chuchu iki marking system te kita ki kata ka de ka bungin aikran ba dalilay nginum pediang ya kan ka jingle ni ba kawai na ka examination typist ba pelong jo head of the department ya bala dah sependa kini ki lihat benar bala dat na kare hubnai November di Desember dan bakla ni ba kalongom ta ni la maham jor ba nang ni sakamat kimdi bandon kum kata ka descriptive examination nama descriptive examination kidita nam tak examinations ki bahe kum ki civil service ba ki technical post ndai nam ki post berat buat lah ka sarkar India ru haki guidelines ki kala pen I ba banora ya kajing syai ki examination ki di bandai biling ba MCQ endre ni ka MPSC par hani ka wan descriptive ditang itaida ba ko ban manipulate ya ka result latnya kata kamdon ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni ba ka advertisement ba pelat dan la MPSC ki jupelat bit namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India kadi bandi domicile Meghalaya ni pej da pipej ya ki jilla ba pher hapo north east ne hapo ki state mainland India ru pin ibe ki advertisement ka state government ki kam jong state government ki ibe take nam tagi domicile tu te beli pat ngin anta ka citizen of India belingin aila ki we ki bar jalla bikin wan banyo apply banyo ban tap kam hani kamdi bon long konta tingi na kalyang kajungi ngila ong ba nang ni syakmat kani ke iki borok kadi ban sange kini advertisement balat nang ni syakmat kadi ban libit domicile Meghalaya lada kamlong kumta ngi nakalyang kaseng in persya jur halor kani ke benta bat nakalyang ju chairman ula pun sungo ba ula tho ya kata syaka sarkar ni ka sarkar kampat jubab habade bi tai benta tingni nakalyang kaseng ong ba lada kampat jubab lada kampat la ban penbet yakani hat nang ni syakmat empat di ban penmi advertisement kat pat la ban penbet yakani kam nomor kad kong jing stu ni idi I kami barat imdad bam di ba ban katakli ni ba syong ba shim kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar ka sarkar jong Meghalaya tikadi ban ai kami ki breu chung ndi ban ai kami ki breu juki bi pan ita idi imat bingi la pun sungo ka baar kalong ba ni ai positive ba kidi ban pentrikam mi kita ki ka report trikam jong ka ni ka komiti habade bi ka MPSC baru kita matrikam kita ki belong ba ban pelat ki marks answer ki ka annual report ban declare ki assets and liabilities jong ki baru ki members jong MPSC ba ki batri hapo MPSC kita ki baru ki bodon to ka report to report jong ka MPSC kitu baru ki ban pentrikam no hapo shiteu lem kumta kaseng hapshim de ki senjam ki baham